السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maintenant, on a le mot français le plus utilisé numéro 23. كلمة دي فرنسيسكا قيبتي سدحي لبعتنا. كلمة دي مانتا نقرأنا هو humilier. humilier أو في صومالي عيبين أما بهدلت. humilier محاي عيبين أما بهدلت. تصالحان example كان قلينا ما example. Il m'a humilié devant tout le monde. Il m'a humilié devant tout le monde. قفل بهورتيس أيو إيكو بهدلة أما جو عيبية. كلمة اللي بعد يكو حيكتين لغانينو clarifier. clarifier أو في صومالي عضين. clarifier محا في صومالي و عضين. تصالحان example كمان تنقلينو ونقونا يا Pourriez-vous clarifier ces points? Pourriez-vous clarifier ces points? ما إي عدين كرتا غضبكن ما إي عدين كرتا غضبكن Pourriez-vous me clarifier ces points? Décourager كلمة دكالي حيث دحاتو محي و décourager أو في صومالي نية جبين. décourager أو في صومالي نية جبين. exemple تصالح عن قادرين وحكمده mon ami m'a découragé. mon ami m'a découragé. صاحب كي و إنية جبية. mon ami m'a découragé. صاحب كي و إنية جبية. كلمة أفراد إن قادرين و un commentaire. un commentaire في صومالي commentaire ومحي وفعله. commentaire وحمي في صومالي وفعله. تصالح عن سوق عدنا commentaire كمان قلني وحا كميدا exemple تصالح بكالي في صومالي votre commentaire فعل ذاذو inutile وبلا معنى أما وفائده ضر. فعل ذاذو فائده ملح بلا فعل ذاذو فائده ملح. كلمة دكاليكو حكتا الشنعاد و لاغم. لاغم ويان أو ilmo qofku markuu ooyo ilmadan ka soo daadata weeyaan waa ilmayn weeyaan kalka laaqm. tusaalahan gelinayno elle était en larmes. elle était en larmes way ooyeysay. elle était en larmes xagran tahay ma way ilmaynaysay. kelmada kale ku sii xigta lixaad waa déchirer. ma fayb déchirer أو في صومالي جاحد أما جاحد وين exemple تصالحين قلنا وحكمي ده il a déchiré une feuille. il a déchiré une feuille. il a déchiré une feuille وحو جاحي ورقد. il a déchiré une feuille ورقد أيو جاحي. كلمة دكاليكو حكتا و célèbre أو في صومالي دبال دقيد. célèbre في صومالي محوا دبال دقيد exemple تصالح أنجليني وحكمي nous célébrons enfin la victoire. nous célébrons enfin la victoire waxaan ugu dambeyntii u dabaal degnay guushii. waxaan ugu dambeyntii u dabaal degnay guusha ama guushii. kelmada kale ku xigta waa in bombe. waa in bombe oo af Soomaali tufaax. bombe waxaa ladaa tufaax. exemple tusaalahan gelinayno j'ai mangé une bombe. j'ai mangé une bombe waxaan cunay tufaax. waxaan cunay tufaax. munji waxaan cunay j'ai mangé une bombe tufaax ayaan cunay. kelmada kale ku xigta récompenser weeyaan oo af Soomaali abaalmarin ama abaalgudid. récompenser waa abaalmarin. exemple tusaalahan gelin waxaa kamid sa patience samirkiisii a été récompensée. samirkiisii ayaa laga abaalmariyay.
samirkiisiina waa laga abaalmariyay waxa qoraya iminka. Sa patience a été récompensée. samirkiisii waa laga abaalmariyay. Kelmadda tobnaad waa plusieurs. kelmadda tobnaad waa maxay? Waa plusieurs. plusieurs af Soomaali waa maxay? waa dhowr. xoogaa bay noqotaa ama dhowr bay noqotaa. Exemple, tusaalahan gelina waxaa kamid ah j'ai plusieurs entreprises. j'ai plusieurs entreprises. waxaan leeyahay dhowr shirkadood. j'ai plusieurs entreprises. waxaan leeyahay dhowr shirkadood. inta ayaan ku joojinaynaa inshallah. Merci beaucoup de nous avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager